ولی بینران دبه اف نوچه بو خلک روشاوه کردستان گلکی نخواش به تایبتی شینی نوان دوران جبر کو تدیت اپراسیون ترکیه لسرکانی افرین گریسپی به 10,000 مالبات او خلکی آواره و در بدر ملشون آوان خلکی که دن عرب و مروبین غریب هاتنا بجی کرن دیموگرافی بردام تی گوهرتن لی اوه حقیقته که ایدی ترکیه دی بیجه از بیسرارم جاره که دن اپراسیونان انجام بدم گلو ده چارچوب گوهرتن نها ین سیاست هم سراست هریمی هم سراست جهانی و آست گوهرتن هفسنگیان و پیوندیان تایبتی جی لسردمه اداره بایدن پیکان جاره که دن ترکیه بکار با اپراسیونه که به وی اوایل روشاوه کردستان انجام بده که بگمان پیشتر گوتیه و انجام جدایه ایدی میوانه که میهجایه آرمانچ نروی چاودری سیاسی لدوه که گلمه که گرمانچ دماتا باش به لوان روجان بردام اردوگان تکزیل سر انجام دانا اپراسیونه که لروشاوه کردستان دیگه ده همان دم دام لپنشنبیا دهاتی و جوینا آسایشا نتویا ترکیه جبهت انجام دان که بریارن کنکریتی لویرتی ندر خستن تو چقدر بینی یعنی راوشه فعلا وی بین انجام دان سلاو رئیس که کار اف پروژه ننوکه یعنی بدمك دريجة تركيا لسر كار دكش بويجي ده عندك اوبراسيونات خدا وكي درع الفرات ونبع الزيتون العفو نبع السلام وغصن الزيتون هاول ضايع بشك جي بارتي سوريا بقريت مثلا لأدلب روسا عفرين وجرابلس وأعزاء وبشتهنجي فيدي ماهية جريسبي هلبت هدف تركيا بفي اوبراسيوني سيتشتن ببركة سيتشتا بكوجي يا يكام دستها او مؤسسات کوچه من دروشالات کردستان کردا وابکه هدف خو یا دوام بشه دنیای راضی بکه کوبل زخته که لوا بکه از مثلا فنلندا و سوئد اگر هون هاری کاریا من نکن از ده غیر هلویست ورگرم و هر وصا تهدید جل اوروپا که جبو که اگر هن هاری کار نبند گلمد وی پروژه دا از وی دمه اف سوریه کل دورا من هنه از وانا روانه اوروپا بکرن البته وجی بارگرانیه که مازنه جبوی اردوغان و استقلال و درفتت که جبو که و پنگاوه دیسا باویجه حتی نکه پارچه بویا نکه جی تهدید دکد به که از به تمامی اوه پیلانه جبه بکن جبوی صحبت لذیره البته اف پیلانا کو دوی جبه به آنه جبوی گلک آستان کنه البته یا یکم او خلقی کو دوی ترکیه بیتا وادورانه بیوسته به خوبخشی بین نه به زوره و دیاره کو بری نکش گلک راپول سر و چنده چه بون که ترکیه زوره خلقی سوریه که جبوکو وی خلقی جاره کادی وگرینه و پروژه که چه بکه جیر کنترول ترکیه لسوریه و دیموگرافیا دوره جبه ده گوارتل جبرنده ترکیه ایک پینگاف اوکو روشا امنی یا وی دوره نهاری کاره جبوكو او بل كاكا ما تباش اينا او سدمنتا قلت كو تركيا استغلال روشه دكا حتى تقول نجي كو تركيا دقازه مجارة فنلندا سويتي بكار بينا كجاره كدن وغيره نافا سيستمي بيغمان فروكين اف سي هو بينشن امريكا دا يعني عندك ارمانجن خوين دين سياسي ين سربازي حتى دواري ابوريج دا بدز بخا ليه شرط مرجن كل روشاوه كردستان نه که سرنجا دراب کشم سزای یاسای سیزر هيا یاسای سیزر یاسای کی گله کی به باندور ای بقی سرجیت ده بناف کرن لسر همو سوریا امریکا سپاندیه کو بگمان اوین الیکاریا رژیم جدی کنو اوین لورنج همیا بتوندی دور پیش دکه حتى لسر وان دفرانجي سپاندیه کجاری ترکیه بتنه پره برن ادلب یا سریکانی افرین گلی دفرندن بتنه دفر کو اف سزای وناگره
دەڤێرێن باکوورێ ڕۆژهەڵاتە سووری ڕۆژاوای کوردستانە کوردکەمنە ژێر دەسەڵاتە هەسەدێ ئەوێژی بێگومان تورکیە تانگاز کردە حتا ڕژێمە سووریژی تانگاز کردە کەواتە دچارچوبێ ئەوە تورکیە دخوازە و ئەوە واقعیدا سەر ئەردێ هەیە بۆ نمونە ئەمریکا هەبوونەکە گرنگ لەوەر هەیە دیناتە پێکانە وەکە جاران و پەڵاسیون بێتە ئەنجامدان ئەمریکا بڤان شەرت و مەرجان ڕازی بەجارەکەدن ڕاوشاوێ دەبێت تەبلیغ بێ بله که کاروک آماجه پیکری یعنی روش آناف دولتی و چنده قبول ناکه یعنی نه آماده بونمونه یعنی دولت سوریه و دولت عربی نل وی پروژه جلای وات رد کردن یا دوی امریکا و هز ناف دولت تحالف الدجی داعش لدوره او جی وی تشتی قبول ناکن چونکی وی اول دویت سبب که رئیسی کو داعش جاره کدیتره گشه بکه و دزدان سر دوره یادن یعنی جبوی کو پروژه که حسا بخیت وارد جبجه کنه پیوستیاوی به هاریکاریا ناف دولتی هیا یا اروپا هیا یا ناتو هیا یا دنیای هیا فقط وردا او هاریکاری بنای کرن جبرنده ترکیه رول کنه کد بینه به تایبتی جتر سوی هیا اگر فنلند و سوئد بکوونه ناتوی او گرنگیا جیوپولیتیک یا ترکیه وکی بر نامینه ویدمه تو چه بیجی ایدی روژاوا بسر خو و روژهلات جی حتی حد که زیده تو کاری بیجی بسر خو و که دو شهرستانیا تنه براهف یعنی حتی نکه ترکیه در روژهلاتا ناوین دا آستا اوک بو که دکاری بو ده چارچوه سیستم روش آوا دا لدجی سوویت و هر وصا برنامه جه که روش آوا هبوج و روشهلاتا ناوین استفاده جه ترکیه بکه نکه به گرنگیا به تولیبونا فنلند و سوئد اف گرنگیا ترکیه نامینه ترکیه زیده تر دبیجه گرنگیا من زیده تر لگل روشهلات باشتره یعنی لگل روسیا بنمونه تکلیه آبوری عسکری سیاسی حتی نکه روسیا گلک تشتا جاوه خود لترکیه گیر که بو نمونه اگر وی جاره جی پنگاوه که اوسا پاوه جی جبر که روسیا دشار اوکرانیا دا گلکی مشغوله بارگرانیه جبوه جی لهندک دورین باکور سوریه دوید وکیشینه و والاتیه ایران دا گره و هر اوسا بوه جی در فتک چه ببه که اجی والاتیه باکور سوریه اجی و والاتیه دا گره فقط اوه همی نهایه معنی کو بله کاکا من چه ببره اوه تفنینه که توی سعاج کری از بوارم ام ده بحث نافخویا ترکیه کن هل بجارتنین ترکیه بو 2023 نزدیک دبن و هل بجارتنین گرنگن او هف سنگه هزیجی دنابا ترکیه دهات که گوارتن بو نمونه است جماوری پارتیا دا سالادا امکان بیجه هف پیمانیا ملت یا دا سالادار مهپی او AKP هنکی داکتیه اپوزیسیون زیده تر تیتا پیشتری چارچوبه هل بجارتن شهرداریان دا گلک شهرداریان به باندور بدست خستن او بتایبتی جی مجارا پنابرین سوری کو به میلیون پنابرین سوری لورهنه هیا وگا به رقمی که دیاری کرینین ابخوجی رقم جدا دادن حتی دجبری دبیجه پیوسته و بچنا ولات خو و روشا آبوریا ترکیه جی روشا که تنگاسیه یعنی روشا بازاری لیره ترکیه رو کدیچه پریشان ده به که آتا فهمو شرط و مرجع گلو تو چاد بینی چارچو به وان شرط و مرجو هفرکیاندا و وی اپراسیونه بله البته یعنی پنگاوه که اردوغان جبوی پروژه اوه که پیامک بی بنافخوی ترکیه یعنی ده هل بجارتن دما پیش دا جاره کدیتره او قازانج بکر فقط وکو دیاره ده هل بجارتن دم پیش دا نافخوی ترکیه دا هاریکاری یانجی پشتوانی جبوی اردوغان بو دما پیش نینه به تایبتی لسر چه؟ نکنتن خلق سوریه نکه افغان جی تو جیوره بونه خلق اوکرانیا تین یعنی بگشتی تو شه بیجی ترکیه نکه
بویە ji xelkê dervera Tirkiye ketiye bin zexteka mezin ya navxwe. Boî wê xelkê Tirkiye vî sebebê hemiyê vedgerînin bo siyaseta Erdogan ya derve û ya navxwe. Ji berindê tê çaverêkirin zêdetir opozisyon devrê xwe bi serekî bibîne û di helbijartinê dema pêş de Erdogan qazanç neke. Bû hindê jî Erdogan gelek yani yariyeke diketin, ev yariye tu karî bêjî ez texmîn nakim yani rêjeka geleka mezin bi destxwebînê ji bo ev plana wî serkevît. Ji ber hindê Erdogan di nav tengaziyeka mezin a navxwe û derve jî daye û ji ber hindê jî tenê tiştê destwî de heyî hindek şert û mercin hene ê navdewletî vane hemiya komî serêk dike û siyasetê li ser dike, yariyekê dike. Ev yariye çend ser dikevî. Beka maşeke persamiya dawiya ke gelê bi kurtahî gelo hilbijartinên 2023 yê Tirkiye û di çarçovê van guhartinên nama behezkirî bi dîdnate pêkane ku Erdogan carekê din nebîte serkomarê Tirkiye yan ew dê vêyekê qebûlke yan partiyên opozisyon fi'len ew stratîc û ew siyaset heye ku bikarbin ew bibine desaladar Erdogan ji desalatiyê dûr bixin? Ew bixwe helbijartinên 23 ez texmîn dikim li Tirkiye ve aloziyekê mezin çêbibe. Ji ber ku rewşa Tirkiye navxwe derve gelek baş nîne, di qeyrana da ye. Her wisa ew kesê ku divên dengî bînin, ew kesane zêdetir rêjekî ku serê xwe bêjê wekî cara Erdogan bêjê ez dê hikûmetekî pêk bînim, evane mumkîn nîne. Ji ber hindê careka dîtirê dê hem hêzên opozisyon hem yê desthilatê piştî helbijartinê mecbûrin danûstandinekê li gelek bikin. Vêrê da ez bêjim bo çûna zêdetir ya opozisyonê heye ku di dema pêş de ew bikeve pêş ji bo hikûmetê ew bike destxwe bînin. Ji ber hindê jî piştevaniya navdewletî bi opozisyonê zêdetir e ji wêrê ku Erdogan ser hikûmê bimînît. Olê birêz Armanç Nêrweyî çavdêrê siyasî li Dûyîkê Kaykermanç rojeke xweş.